to malo popiju, poprošiti. Pa da idemo u City. Ne, nisam toliko pijan. Možda jesam popio, ali nisam toliko pijan. Sada od glavu samo. Malo se to je da to ne... Znači, koliko si mi radio slika večera? Pazite, ovdje glavu. Sada. To moramo još nekako srediti, kada ne mogu biti. Ne ide na glavu. Pazite, Jan. Boga mi da, ovo je razlika. To je Valentinina, a ovo Margaretina. Čakaj, lijepa boja, da. Ne. Sad trebamo bude još provesti komunikala bude. Van, oko. Kaj će tu biti? Kuhinja, boravak. Da. Ovdje boravak, garniturica, televizor, to. To bude lijepo, jedan stol malo veći, to nešto sa strane nekaj... Garniturica neka za sjest. Ćemo ići kod Zajca. No, ne bomo išli kod Zajca. Znaš, bila je sreća kad njema vodeća. Pa onda evo. Nije mogla to povoditi u kolo.